Central Lairam Longklai, the Lairam Times Mininan Kutkanin Klaina, Thawngthanhnak Chiapa Ni Thawngthanhnak Chiapa Ni Adi dong tiang rak ngai cheu ding kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung than tlang khopi kan tlei hip kho chang tia ra sang ni chim is Lairam than tlang khwa chu ra sang ni tha jang tam ngai an ichap nu thakhat leng nu a ra sang ni kan tlei hip di chang tia Thawngthanhnak Chiapa Ni ruka an than tlang khopi lak chan kho nang dinga tim lam phu shwai na kin purhlei nia samthok asi purhlei thuma than tlang peng palek office purhlei ko a no chi siangin Chiapa Ni nga a no wan siangin ti in la kasi tia ra sang ni chunan than chun Chiapa Ni riata than tlang mizapi si in Chiapa hlei nia peng mai that office Chiapa hlei nga a hotel zong la kasi than tlang khopi chu adi lakin tlei hi pasi tia an lang ter ra sang ni than tlang khopi an la kho chan cha a chinram chaklei ummi ri khodar le chika khwada lo ha kha te dim falam tonjang an tlei hip kho chang tia ra le tuak tan CDM lieutenant jin oni achim kum Thawngthanhnak kul lekhat Myanmaram buaya ra sang le chin siam plai na chu than tlang kho chunga kapni ka do na ka chhuaki khopi lak ka do nak thok cho mi khopi pakhat asi than tlang khopi laka do na ka hin Chinland Council tangaral kapna CNA tel in CDF del te hani nun nak an pek tam nak le hliaman tor nak tam nak mon asi hleya ruak ilak kho lo mi tiangan than tlang kho chung ka do nak ruanga khwami na chu mun ki pa ra jam dir munin an chiaw na CNF KAO Ken Iule Agent Foreign Minister na awai khatna ton na kan nge Thailand ram patia a Myanmaram kong hepet lain agent special palai na agent chairman Tes Lazaro Secretary of Foreign Affairs of the Philippines si Haksa Phuangket Go Deputy Prime Minister of Thailand le Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union Assimi Chin National Front CNF Kachin Independence Organization KAO Karen National Union Ken Iuchu Chiapa Ni thuma khan avoi khatnak ton berwa nak an ngei kong Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union ni Chiapa Ni nga an than SCEF na ni chun Myanmar ra sang le mun khata agent shwai tu pol kan baton na si loin kan ma le agent long ton berwa na kasi hi ton berwa nak I pakhat na ka agent natlak nak ngei mi phun nga 5-point consensus chu chathan longa silo in attack in kalpiding pani naka ramkhel thlannon nak chu SCEF ni kan itin ni CE chei maina khi alam asikauna in tin mi ngei loin chei maina chu kan zum lo kong pathum naka sul lamangai mi chei maina chu ral sang ni hin tiang ramkhel ningin andu lo kong Palina ka Myanmaram ramkhel untaning chu a thleng changi nol ngai nak chu nihin a nepidolo nga adang te in a umti lo kong le ukshwai na chu ramkul ramchen pakhat chiawa kalpi asi changi ukshwai tu phunha ni ramkhel konga tol chungmi na du na in te in kalpi chuwa ma asi changkong pangana ka dautla mi ramkhel kong chei mainak a thoding dir hun kan phanri lowi atua kan thokcho ding mirian chu ramkhel kong a hin ahlan kanin tim to na ngai ding asi kong paruk naga remdei nak lam thwan chu Myanmar ramta asilai ramkip ni ramkhel chei mai nak le remdei nak konga an kan bom chan dinga abipit kong jong kan I chei mai na I hi phunruk hi SCEF leini BP in kan feter chan mi an sinha Tes Lazaro Secretary of Foreign Affairs of the Philippines ni chun remdei nak lam thwani kan kal kho nak ding cha a bekhia nak lam tampi a kori tutan hi agent special palai pole Myanmar ram tlang chung siam plai phuna avoi khatna tonberu na kan nge asi abipi tuk mi asi hiban tuk tonberu na kan nge kho mi hi acha tuk mi asi chun thil sining athleng khau tu dinglam thwan pakhat zong asi khau abipi mi chu agent ni kan nge mi natlak nak phun nga ningin kan chimleng mang mi chei mai na kan nge kho mi hi asi ti achim LADCCM le EM ni while a thingka le VC sina solar floodlight pasari anpek na Thawngthanhnak Chiapa Ni
zan lei similam pali a polel som zuala CEM LADC le pu HCL Thawngthanhnak EM Tetation Department ni solar floodlight pasari while a thingka branch le VC thingka anpek na hi thil ipek nak chan hi while a runa to asi pu ke vanlal ompuya president while a ni shuain while a OB VCP le department rian chuan to na zong an itel khau CM ni chun khotlang le department na chuan khatnak achat hi lunglom ok ngai asi LADC ni ngun khoi alak mi 30% hi nan chuan ve mi asi khotlang VC le oil en na chunga lunglom nak tam pi kan ngei te achim pu HCL Thawngthanhnak EM Tetation Department ni chun CEM LADC ni department na no ngei nak BP a chiain thingka khotlang cha a solar floodlight akan halna akan hlotlin piak hi department leizong kan ilom hinak chong in department le thingka khwa VC le while a zong chuan khat timpeng usi lo harsat na kan ton liawa akan tuam hlom tu khotlang hi kan philbal lai lo te achim pu a sang vela VCP ni khotlang ni kan her ngai mi CEM le EM ni BP a nan kan chia i solar light nan kan pe khi kan ilom ngai ngai kan si kho to kin department zong khotlang ni kan chuan pi na lai duty zong har nak an ngei chun ipushung lawin VC le OILS na chim na se kan chunga nan cha CEM le EM nan chunga khotlang IO in lom bia ka chim te achim puke vangal ompuya president OILA ni chun Tetation Department he chuan khatnak cha kan ngei hi lunglom ok ngai asi hi ka shong department chuang tu na he zong chuan khatnak acha ngai khotlang cha har nak an chho pi kan thailo harsat nak department ni an ton chun an maya OILA thingka branch adir penglai te achim puke lal chakima treasurer OILA thachamna kin chan man na di terasi CYLA ni choi pui south leimin amun a anzo Thawngthanhnak Chiapa Ni a central YLA shoi tu na ni choi pui south leimin fak ngai mi chu amun a kal in choi pui WMS na bum nak tangka le silpuli nan pe hi iton na chan toi hi puti ro siama thilum choi pui south president ni shuain central YLA le hi pu efla ro thanga shuaina kin pu Eslaurin Dika General Secretary, pu Riki V. Elmington Zwala Assistant General Secretary, pu Eflal Ngay Zwala Treasurer Le, pu Eden Ramoya Chinza Finance Secretary na Leia, CEC member na Ansi. Hichana hin pu Eslaurin Dika GS ni chun, CYLA le inkalmi na theater na angay nuwa, Siatila National Highway api ton kongkawa, Choi Pui South Joint WMN na malak nakle, kwal tlong asyeng mi chung i an ipek chat na kia lunglom ok ngaya si. Hi zalom pi hi Longtlai district le Siaha district na cha a kan lifeline ngan bi kasi i kan milesa na kan kwal tlong na ka nang kan torel ton cha a lunglom bia ka chim te achim. President pu eplaro thangani chun chan kalai ding mi zonga Choi Pui South Joint YMA head chuan khatin harsat na kan nge asi zonga I theater na usi lo a her ningin mala usi chun ti ok chalo thil mithirwa kal building a her chan le theory transit a her chan zonga nun zedo lang terin har nak laka jang hlei choin ma nan kan lak pek ton cha a Choi Pui Joy YMA na chunga lunglom nak bia ka chim te achim TC Ram Thanga YMA Choi Pui Group President Zong ni an malak na report pek na angai ve stand up Longtlai thaulo dir to chon na kan nge Thawngthanhnak Chiapa Ni a Longtlai DC conference hall a stand up Longtlai thaulo dir to chon nak nge asi hi chana hin pu si ngunlian chung Longtlai West Bial to MLA le Petion Simile pu si la somzwala CEM LADC ni antel pi na pu singun lian chung ni chun Longtlai khopi than chhauna dinga jipeng malak na khi wan thlar pi ok tak takachi thanem ruatin na chuan chin na ho thaulo dir towa cha te inkal pi dingin chuan khatnak cha a her tu dir huna district administration le LADC kara chuan khatnak cha hi nun tarpeng her I ramlemiza pi cha chuan pengusi Longtlai khopi ni thenlim na traffic management le lamdangin thai parthar amu kho na nga asi kho chungin I zuamu si tia chimin
pu singun lian chung ni chun hi rian tram nak cha a chowa a pek chol pu sil somzola CMLADC ni chun laira mizapi thanlim nak motor zau khat naka rit thai dau naka angai tu long thin putin chan lau si thaulo dir towa ti mi mangina vengkep chan chau nak mu ding a chua ma hi pe zul her Longklai district cha LADC chawza adir peng lai hinak cha in chan chau nak cha akal pi chin lai te achim pu doni la rot sang ni chun Longklai khopi ni alam kep in mai tharamu i chan chau nak cha mu kho nak nga stand up Longklai thaulo dir to chu thongni kulruk baw pi hlei ruka on na si Longklai chu khopi nuam le do de in ser ding in asi kho chung in izwam nau si te achim pu HC Valnaruat puya transport officer LADC hlunni motor chia nak fel fai deu in dinga LADC ni kho kham nak ngei in nola chwa chang tu dir huna chun parking zatowak 80% limasi zan khodai lam kam a motor chia mi chu village level traffic management committee malak nakin parking fee khol ase chang parking le no parking signature jong fel fai te in to ase chang I atarnak huna tardi ngota si te achim pusi lomsang zwala sanitation officer LADC ni chun khopi tap moi dingina malak changmi na leya MCC thongne kularuk key point and action plan chimrel na kanai phone hiton na ka hin thiam hleinak parking le traffic management a hinak fak dewin malak si se a hlei in Mizoram cleanliness competition thongne kularuka dirmun cha dir khawding in izwam si se chun veng ki pa atam kho chungin thiam nak lang ran chuan se ton se anti champaya pa le pa adu mi som rukle nu azwar mi za shongan Mizoram ramkul champhai district khopi champaya champhai sub headquarters OMA compound committee ni Carolina ka champhai kho chung a si a chun injection tom mi thongkhat lengan sidang tong tom mi som thom shong le si tong thar som thom shongan Thawngthanhnak kulruk chiapa ni ruka champhai sub headquarters OMA ni champhai khopi chungi khrifa bu ki pastor na le khrifa bu shuai tu awin champhai sub headquarters OMA zol buka rit thai kong kau che nak nei asi hi iton na khia champhai sub headquarters OMA president pu PCL ron lenani ashwai hi rit thai si kong kau che na ka hin champhai khopi chunga si tong mi laka khotlang le khrifa ni thate in azau mi chulaya champhai khopi chunga pa le pa adu mi som rukle nu azwar mi za shongan phone champhai sub headquarters OMA compound committee ni hin tukum chunga rithai si methamphetamine case kuldali heroin phone nga le zuliter zanhi leng an tlei chang rithai he pet line an tlei mi sha chu thongtla kan si minung som thum chu homa chia an si LADC CM le Longklai ji pengti in phunglowin Longklai lut mi rank nak le an cholet na kongche Thawngthanhnak kulruk chiapa hlesaria Longklai ji peng pu donila rot sang shwai nakin DC conference hola phunglowin Longklai district lut mi rank nak standard operating procedure le an cholet nak zau fel kong kawa berwa na kan nge LADC CM pu sila somzwala ni chun phunglowin lut mi kong kawa chawza VC NGO le khrifa bo chuan khatnak cha hi nuntar peng her in param he cholet nak cha siliawa phunglowin lut mi cholet naka felfai te in chithroi naka lo chun ram ngei tu ni tuar kho asi felfai in film kamte in ro a her hi kong kawa LADC le district administration chuan khatnak cha hi longlom ok ngai asi a hlei khun ramri a duty Assam Rifles Strong vo a pepi ngai mizapi himnak asing halin film kam shramna se Longklai district mizapi cha himnak nangamnak ser chu LADC chawza hui tin asi phungning le mizapi du ningin malak asilai te achim jipeng pu donila rot sang ni chun chawza pi Ministry of Home Affairs chathan bantukin ralzam biometric enrollment kalpi chwa ma asi alim deng mangchang alai in village council VC kip le hotel na chu ralzam phunglowin lut ning changte in chingchia ding le homen ven lo ding le ralzam phunglo lut reng kong kawa
châu dạ malak nak dir kam dingin NGO VC krifa bole mizapi kan som na te achim hiton berwa na ka phunglawin lutle cholet na kalpi tom tu zul ding standard operating procedure kong kaw chei asi chuam bolak nak phun nge deputy commissioner LADC superintendent of police village council CYLA le YLA branch Assam Rifles le NGO ni an malak chianak chimna kan nge tu dir hun tianga an malak nak chu cha te in maileya hinak cha de in malak pe zo se ti asi tu tan thong kan than mi chu khavel khanasiri lai zau tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te nalai